Insane. Anope ayaresa insane. We are calling for the healing. We are calling for the healing. This morning we are praying. All those who are sick, all those who are not well, whoever has been down with one illness or the other, we pray, we lift up a prayer in the name of Jesus. That may the power of God heal. May the power of God saturate. Yeah, stroke, hypertension, diabetes, bomb fire, Yadibiara Ewodin, Yadibiara Edidin, was Jesus Christ Timu, Radu Media Ete Yanope, Yadibiara Asori, Yadibiara Aprawam, Yadibiara Ebubuwa, Yadibiara Eshusika, Ede Masala Rinina Erito Nuru, Yadibiara Hiasa Obedibetemo, Ye Bompire was Jesus Timu, 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 in the name of Jesus, every sickness that is defying medical rule, we are praying in the name of Jesus. This morning by the power in the name of Jesus, may all such stones be destroyed, discount, in the name of for healing, healing in the name of Jesus, 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 Shanta Pandiata, Raka Pandiata, Raka Papandia, Raka Panda Taliata, Rataka Pantaliata, Raka Pasha Plantaclata, Raka Patapa, Rapa Pasha Pandiata, Raka Panlibilibiose, Raka Pasha Pandiata, Regada da Bosha, Rakata Panta Pandikapan, Rapa Panda Pasha Badabadava, Ratakatapa, Makolobosha Prandapa, Rapada Bosha, Rakapa Pandiata, Rapa Pandibiata, Rakapandilibilibiasa, Rata Pandapa. Let your healing come, O God. Rapa Pantapa, La Pasela Baswata, Rapa Pantapa, Rapa Papa, Rapa Sapantapa, Rapa Pasaka Pantapa, Rapa Sap. Jesus. In Exodus chapter 15, verse 26. And said, if thou wilt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandment, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. For I am the Lord that healed thee. Anope onyame onsa yare. Amen. Anope onyame onsa yare. Amen. Anope yesra yare sa ma wo fi awo. In the name of Jesus. Bia wo bia oti enka anope onyame yare sa ento wo so. Amen. Anidaso bim onyame yare sa ento wo so. Amen. May somebody receive your healing this morning. In the name of Jesus. Bia wo bia so gu so renu maduru so what wa to eduru so. Say you that skill be so onyame ayare sa ento wo so. Amen. You will have a machine to check your BP every now and then. May the power of God come upon you in the name of Jesus. Onyame say, I am the Lord that healed you. May the healing power of God come upon you. Yet also a bompire. Or for the bompire no pay. Say, Bibi biara yashe. Ewo wenim na wotwi bibibia ya bo ho pow bibibiara akoso ebuabam bibibia akoso akoatia bibibiara ekoso amaniama ayetwintwan amaniama apem ekwakoyese bibiara si anopei erade ahoden o bompai se onyame mana hoden erade mana hoden tumi a ewo Yesu din ma e ma asrochi nyina ye din no me no bompa adwade ewudi asrochi bi asoro mum adwuma na awo mu no nia watu nani asi wo so obe sori atia wo so obe sori akon atia wo anopei me no be bompai se onyame ehu onyame wehu onyame wehu na onyame mane basa so a tumi biara brase onyame mane basa so a ahohum biara brase
onyame ma ne basa so a ade nyina yedin ade nyina yedin nature will respond to the voice of God will respond to the voice of God. Lift your voice in prayer. Father, we pray in the name of Jesus. Any form of storm that will rise up against your people in our finances, in our businesses, oh God. Any form of storm that will rise up against your people. Father, in the name of Jesus, oh God, let every storm, oh God, become in the name of Jesus. Rapaska Pantinimos, Ratapaka Pasapa, Rabasabala Pantata, Rapapasapa, Rapapi Ponsa Prantapa, Rakapasa Pantinimata, Rekapasa, Rapapasapa, Rapapasa Pandiata, Rapasa Pandapa, Rasa Pandapa, Ayatampiko Shata Panta, Rapasa Pandata, Rapasa Planta Clata, Rapapapa, Rapanta Pantini Minimosa, Rakapasapa, Ayatanda Takapa, Rapapasapra, Apoposka Pantinimata, Rapiposa Pandia, Rakapampaluata, Rapapantapa, Yatante Kosha Pandia, Rapapatapa, Ratapante Ponsa, Rapakapa, Rapapini Minimosa, Rakatinimatanta, Rakapataka, Rantatapa, Rapiposa Pratapa, Yapampa Paliata, Rakadadadabosa, Rakapanta Pandata, Rakapandiata, Rakadadabosa, Rapapimposapa, Rapapalua, Rakapapasapa, Rapapasabrantapa, Yatampiko Pantaliata, Rapakapata, Ratakosha Pandata. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Akoma Radio. Akoma Radio. Akoma Radio. Akoma Radio. Ye traso ewo mpaibu mara nia eti biara anopai onyame emana hoden emubu konkon ahoden enkasa mayen. Yes Lord. Ye traso abompaye ebusuafo and ye bompaye se bibi biara edi confusion bibi biara edi confusion equity confusion ye kan assorti ni confusion pono so se bibia de yia ship no ko as soon as there is confusion na inframano and inframa foforo ehia then bibia etuafra bibia etuakese di nyama ayebasa blue etuafra green just say you can't see direct order nyama bi aye disorder ewo wo ho things are not in orderly form nyama bi etuafra utia entia udetu a ento bibia etuabom uhu se nia obra na erekwafa. Your life is in a mess. Your life is in a mess. Asrochi bi amania maybe ayebasa anope yere bompa say may the Lord bring order. U bompa ya say rade nia etu afra bia nia ayebasa o masitre mu bia anope me sura wo say odom for mesra wo say se ne asuafo yi ko Yesu ho no ko nyane se jeyen ne yeriwu jeren yere mem jeren yere say no anope me no de bompa we are praying say erade enye yen nia ayebasa wo ho nia ayebasa odwuma mu awade mu apomuden sikasem nia ayebasa bia anope peja kire rade ye bompa peja kire rade peja kire rade peja kire rade peja kire rade
Boshe, Iatanta Paska Pante Peka Panta Palaba Shabranta Paha, Matoko Shabranti Atandelagate, Rapapa Shabadabadabo Shabranta Patapaha, Rakapa Shabranta Panta Talayatandata, Rakapa Shapanta Paska Pantete, Regata Pasha Branta Pa, Fata Pilibilibo Shabalaba Swantalabasa, Rakapa Shapanta Paluata, Rakapa Shapanta Paska Panta, Rapa Pipa Shaprandia Kapa, Regada Boshe, Rapa Pimpini Minimos Kapanta Labasa, Rata Paka Pantapa, Makopo Shaprada, Rabadabadabo Shabadabadabadadadada, Rapa Kapa Shapanta Paliata, Rata Paka Pandapa, Apa Shabrandiata, Makolobo Shabrandia Panda Balabasa, Mashate Kletapa, Rapa Kapanta Pandapa, Rabadadadadada Bosa, Makopo Sapanda Tapa, Rapaska Panta Pandapa, Rekapa Shabadabadiata, Makopo Sapandapa, Rakapata Panda Pandapa, Atalala Basha, Ateka Pantapa, Rapapa Pandapa, Ratapa Sapa, Makoponda Pandapa Sapanda, Rabadabada Basha, Ratetekleta Panda Padadadadaba, Rataka Pantapa, Ratapa Sapa, Ratapoka Pansabadabadaba, Ratapaka, Rapapa Sapanta Pantapa, Rapaska Pantapa Sapanta, Rekata Pasabadabadaba, Rataka Pandia, Rapaka Pasapandia, Rapaka Pasapanta Pantaka, Rapasabadabadiata, Rakapa Papa, Rapapini Minimosa. In the mighty name of Jesus Christ. Osoro bekasa. Yes, Lord. Osoro bekasa. Yes, Lord. Osoro bekasa. Ura yo kure tumi. Osi yede osoro ni asase tumi amame. Yede osoro eni asase su tumi ashe mensa. Anope Kristo enkasa mao. Yes, Lord. Orade enkasa mao. Meno ede bompa se erade enkasa emawa anope. Ebi adwumadi bi uhia oboafo, uhia okasamafo, uhia odimafo bi onyankopon Kristo a onam nyankopon tumi so da ne ho adi no ni tumi eburade nyina so anope Kristo onkasa mao. Yes, Lord. Odofo baby adu yede bompa baby a obi ado nsa ko reto koma so na wepeja nsa ba ko a chere erade kasama me erade mihia oboafo bi anope erade komimu odonfo komimua. When we lift our hands we surrender. Lifting of the hands, one is to adore God and secondly is to surrender. Upeja wonsa na chese ye sore erade wo se peja wonsa bi mu so a etumi jon se erade mapem mihia oboafo erade beboa me anope baby a obi apeja nsa chere erade beboa me erade beboa me me meyo awadi ya me be mu yo adwuma ya me fiasi agwadi yo apomudin yo erade boa me me hu se mapem anope boa me o de bompai se erade moa as you lift your hands unto the Lord may you receive help onyame moa onyame so wonsa erade fa ne nsa to wonsa yam na erade ni kunima o ya na sa na hwe kwan ya erade fa ne nsa to wonsa yam erade ni kunima o apum de se mbie ma erade hu bobo se wunyame som e na ye basa adope won kokon ahode entawo so foforo na erade nsa twon ma ni bi wahwiase nyamenyina wahwiase erade nsa ma won sori bio na opeja won say erade so wonsa ma won sori bio as you lift your hands unto God may the Lord hold your hand and may you be uplifted once again, may you be elevated once again, may the hand of God come upon you in the name of Jesus, in the name of Jesus. Unyame kaiwo erade kaiwo kapema erade kai Ghana membi erade peja omenyo erade peja busia erade peja ankwa ewo Jesus name we are praying that the Lord will remember us again, the
Lord will lift us up from the jungle. Amunabia yedem, amunabia udem, bombia udem, amunadoku doku bia yedwatu, amunadoku doku bia udem, anope onyami yu, eradi onye ye, uwa munabia impetu, uwa munabia, eradi nye ufim, eradi onye ufim, enimgwase oyawo, otaya, ahau, atetibia, eradi nye ufim, Yesu dimu, pray, we are praying, that the God, the Lord will deliver us, the Lord will heal us, the Lord will deliver us, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh God, you are our Savior, oh God, you calm the storm, oh God, you calm the storm, Onyame awo masroti yedi, Owura awo masroti yedi, Okasa masroti yedi, Okasa masroti yedi, Erade masroti biara, asroti biara, we pray in the name of Jesus, Rapiko Pasapandia, Rakapaska Pantapa, Rapaski Pantapa, Santantiliata, Rapoka Pantapa, Rapaka Paska Pata, Rateko Sapantita Cleta, Rapasa Panta Pandiata, Rapaka Pasata, Akoponti Pasapranta, Rapasapa, Akosanta Panta, in the name of Jesus Christ. Akoma Radio. Akoma Radio. Yare bompai bibi biara abesi ukwan ye ka sorochin so ayetumi de tutu bibi biara esi ukwan bibi wa won say there is an opportunity apun bie nanso akwansidi bi abam anopei mayemfa gidi mompai. Yes, Lord. Mayemfa kumakro mompai. Yes, Lord. Yensu free nyame a obokwan to bia akwan ni. Nia abesi ukwan bia erade wo ho kwan se. Se ye pokokompa ye wo suehu ya tekan ye kankan ya kekan ni ehu se onyame tumi abokwan ato hopen. Why enye ba kon osama Jordan so kwan beda mu. Sabre na Bible si na impo na ensu no etenten. It was that the peak of it overflow. Nanso onyame ma kwan beda ho. Anope me no bompai se erade apun bia abie amame nanso bibia besi kwan erade sa kwansi di anopai me bompai asro se erade ma wa hodi eyimfi ho mame bompai anopai odofo bompai we are praying that any blockade barrier biara bompai bontem barrier bia besi wonu nyame sumutem barrier bia besi wonu nshirantem panda pasata klata padada rata paska pata Rapaka Pasha Pranta Panda Masha Prata Kopata Panda Rata Pata Pata. Will just look into demon. Yaka will say 0551667755. And now also be to me a friend. Na yenewa bompai anopai. It is a midweek prayer session. Anidaso Bere Okumai 97.1. Okumai 97.1. Anidaso Bere ni ubetumi afre na yabompai ubetumi afre na yesu afre rade ubetumi afre ye ni ugidi ye ni nyina ye dia kengidi abom se erade kasa erade kasa astrochi wo hode nanso enya de bai se bekumu entumi nkumu wo da entumi ngu wani ma se da entumi nka won hye da anope erade ma wani da so yes lord anope erade o ma wani da so yes lord anope erade o mu epon foforo ma anope nia esiniti ase no erade enkasa ma ofrefo di kan ayi bobo Papa. Ejameso je kamo. Enkamo ye chia kofodu afo nyina kofodu afo ho teden. Pato ye huje. Ye de radio ase. Onyame dimu. Ye de radio ase. Yo. Yeah. Do manopa ima dise di se. Nkwada na wo mu tro no. Ni ye pa bo na wo mu tro di ye. No mbe pe mi pa me that.
Eradi Shrow, your bompire, ye Josephine could you hunt it and send who ye? But on who ye papa? Yeah, the radia say, your bompire farm of fame in 9 years school for Sheradin Sasse. A radin come on home, your bompire, we are praying. Shut In the name of Jesus, Father, we pray for Hasa paka pasa paka pasa da 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 Rata pasa panta paska panta pasa pada pasa da Mako panke pantele watanda paha Rapa sapanta pala paska pa Rata ko shabada bo shabanda bada bada baha Rapa kapa sabada vada saranda da Rakapasa pante klonta klita klita Mashapada bosa Christo Demu. Amen. Amen. Onyame ma weni da so anopai. Yes Lord. Senia etibia Erade bedin kunima ma wo. Ye kai wo se Erade ni remfi wo ye. Yes Lord. Erade remfi wo ye. Astro chinete dempa Erade bedin kunim ewo mu ama wo. Amen. Erade obedin kunim wo mu ama wo. Amen. Enti anopai Erade ma weni da so. Amen. 0551667755. Wo so betumi afre Okoman 97.1 Anidaso Bere ena yeguso eritie. Ene yeje Erade di se Erade bema nsenkyereni bi edi wachi yeje Erade di se Erade be kasa ewo wasetena mu yeje Erade di se Erade beye ade foforo amawo obeye ade foforo amawo obeye ade foforo bi amawo wanim eringu ase amen se wanim eringu ase amen onyamere ma wanim ngu ase yes Lord onyamere ma wanim ngu ase se obegye na di na anope wa one na kasa ono obeshe ne ho anunyam yama wakwa eba Okoman 97.1 yes ubudi en kanso na mpacho free fi na udin so the pacho me the antithesis the free materials junction Akropong Erade Nshirao eno pacho no pay me free me afna ta me pa so me me fini me sram pa bo mo pa na me fru on ti me sram pa bo ebusanfo ye bompa de antisisi ahye Erade nsa no pay wo Yesu Kristo dim ye bompa ye wo Yesu dim ye bompa ya sere Erade ayaresa ma no ye bompa ye tapaka pasa prata pasa pataka pata pata da 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 rapaka pasa pranta pasa da maka pata pala ranta paska pe rakata pasa bada 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 rapaka pasa panta rapaka pasa pranta paska pa ayata paska pa rapaka panta panlepa rapaka pasa panda da 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 raka peka panta palwata rata pasa panda pa rata ka pasa pa moka pe panta pania pa rata pasa pranda pa ya paska panta panda pasa bada da da raka pasa pa rapa paska panta pa rata kosa panta glata masa pranda pa rapa bada pasa pranda panda bada bada rapa pata panda pa rapa sabranda masa pranda panda bada bada asata glata ka Yesu Kristo dim Erade ede wase se odi wa yaresa ato afna so Erade ma wafna dansudi kese ene dan so Yesu Kristo dim amen amen bancho me da mase nyame shirawo your cow says 0551 667755 and 02701917 971 0270191971 and also 0551 667755 men share wo ho akonfo men so pa wo ho onyame ontonko na onna Erade anopei oyo odimafo okamafo okomafo obedia mawo obeka mawo senia etibia woni yen adwene se on this altar of Anidaso Erade bedin kunima mawo yes Lord onyame onka ho anopei ye hye unkuran se mempa ba etiden Erade de ne sabeka onyame ode ne sabeka onyame ode ne sabeka yes Lord osu betumi afre
ye no abompai ye de ngidi abom se onyame a odi nkunim oni nkunim mawo yes Lord oni nkunim mawo yes Lord anope Awurade oni nkunim mawo yes Lord anope Kristo oni nkunim mawo yes Lord baabi a wo bi Awurade ma wo yenhyira baabi a wo nam bi Awurade nkum mawo Awurade ma nadom no so mawo Awurade ma ni nhyira ni wachi Awurade ma wani da so Awurade oma wani da so Awurade ma wani da so se ubi pi na ekosora Awurade ntwemra afam okasa fofoforo ewo so ofrefo yemo akwaba eba hello Pacho ma radio ni confirm kakra radio no confirm pa hello ma from the president anka ubedu radio ni volume kra anka dum radio ni volume no Jamisha da yan fie bieni ma foso nyina ya me ko to jemi system na ma ko tra mani ya tendi nyina nyai na mani tuni kra mpa mama ya bompae epeja eno ashe Awurade nsa Rapa shapa kata planta klata pa shabada bada bada rata kapa shaprata pa shapata kapa da rapa pada bo sabrandia kapanda da rata kapa shapanta pada da bose rakata klata kapanta la baswanda la base rata kapata plata klata ndapa rapa kapa shapanda panda rapa kapa shabada badiota rata kapata pa rata kapata rata kata ewo Jesu Kristo demu onyame ayarsa enkoma wa no pe bia wo bia onyame ayarsa entowo so yes Lord wo Jesu Kristo demu amen yama wakwaba okuma 97.1 pacho kasefin na udin de den Asa ntachem kasef MAMFE Akropong MAMFE Akrapem pacho from Quarshie team yetiamo yankasa minu yankasa yo pacho na say yuma mai ding pa na mse mpaibo kakra umwa mene mpaibo na nyema mai ding dodo nyame otiase Awurade tiase Pasha pata pasha bada da Rashata klata pasha paka pata ta Rataka pasha pranta tonta kenta balabasa Rapasa pranta pasha pata pada da Rataka pasha panta pata klata pada da basa Rataka pasha paka pata kata Yata Panda banda be makapanta panta kapanda banda be rataka pasha bada bosha bada da asha planta klata pasha panta panda ta raka pasha pata pada da rapaska panta bada da rate pasha pandiata Jesus Christo dem Awurade ye bompae yedi ye ma kwasi atiemu ginamu ama ebusuafo nyina Awurade adwuma aye basa adwuma esiniti ase so therefore kasa Awurade wo kasa meyeye Awurade wo kasa made nyina ye foforo anope Awurade basa ento abusuan so basa ento ye nuabere mai so Awurade basa ento ye nuabere mai so Awurade ye bompae se adanse eni nachi anope adanse eni nachi anope ye kanso nyina se Awurade wo na waye ye de wa Yesu Kristo din mu amen Madam Ashe asida Awurade de se wa frɛ amen Osu betumi afrɛ 0551667755 Anidaso Bere Onyankopɔn ne tumi na ahoɔden ne basa ekoma yenda odima yenda uhi odimafo ewo wasetena mu onyame ayo odimafo oyo kamafo wanimri ngwase yes Lord baabi akodu bia okasa ma astrochi ayedin okasa ma niama esesa Awurade ma o favor ebusanfo yetu aso abompai yere bompai ase favor yere bompai ase favor
asre fever ama dwumadi ansana no ye wo anuanom bi e wo Facebook a won so won yen edi insa wo so e wo ho adi kwesi o say praying alone. God bless you. God bless you. Oyenu abema adi nyankopon onhira onka won so hu. O say I receive my healing upon my life and my family in the name of Jesus Christ. Na do kwapon Awurade asomdwe enka won. Yenim se enche yena ye betua so yena be sen hia wa ha. Daddy, Lord, remember Akropong Presbytery YPG members. O say Awurade enkai Akropong Presbytery YPG members ene mrante ne maba ewo Ghana nyina so. Yem papa kisi edu kwapon so onyankopon asomdwe enka the district lay rep papa Awurade asomdwe enka ho ena berima kisi edu enso ewo abetifin sesia oguso ewo asofo tetewe yenua Felix o say papa Awurade enhira mo for the good work. Awurade enhira won so may you never lack spirituality in Jesus name. Amen. Awurade enka yenina ho na omane huhum enhye yema. Awurade enka won so ho ubetumi so afre 0551667755 Anidaso Bere na yegusu etie yare bompai anope wo de bompai se onyame ma omma wonya nanim dom. Yes Lord. Abusuafo esuafo no ko frɛ Yesu kunyan no na okasa foforo frɛfo yema wakwa baba okoman. Hello 97.1 okoman so na we Refi Akropong MAMFE sister Oforua Asinyame ya mitie mu paibo ne mo church Yankopon mama hoden mitie paibo mo paibo me ne ma ene meduma adofo ebedidu wa hanyala mo paibo won nyame mu obia ho pon ania eda obiara kumason Awurade yema in Bible ni ye bompa ye de yenua be ya sister Foli wa owo MAMFE sister Foli wa owo MAMFE ye fa on share Awurade se na dwuma ne choba ne nuane oye abusuanfo e ko hokodidi ye o se ye mompa se Awurade shira won obi na on ne manso Awurade abambo ye kese Awurade bompa ya na no pay e pa shapanta pala branta kapashan da Reka paska pante posha branta paska paha Rataka pasha panda taklanta klata panshata Masa branta paska pante Rataka pashata Ratato shapanta kapanta pa Ratata pasha badadadadada bosha Raka panta panta klota planta kleta kleta Ratata shwanta panta gehe. Yes Lord. Yes, yeah, there was. I don't pay there was to say Rade wedding kunim now because I in century ewo yenua bia oforiwa ene adofo a won otie nyina agwadifu nyina so wa mesi won yiye ye hira odin ma odin so ewo century a wa ye Yesu odin mu. Amen. Amen. Abusuafo na ye hwe ebre ekọ yembre aso ye kai wo se nyame yadoma ochina so ye betu adwumadi ne so ye ntumi mfa ofrefu biara biom esan yembre ni nti yesre Awurade se empire yaboi ye de Yesu moja esowa no Awurade mfa humwe emra ewoma na course biaba na obi so na no ye bompai nyame aye ye bompai se ye hwe anim se wo so ukọ beba se Awurade aye onyame onkai wo nyame ewo ho fa ho to Awurade so anopa ye kai wo se ne akwa ye biara mo wani enhwe Kristo men yi Kristo nsin nchen woni ne nantew bomodin ase woni ne bedin kita ho na ne obe bia odi share Awurade nsa Awurade bedin kunim amawo. Amen. Ene anopa yi won a ye ne wo esumai midin ede osofo Nathaniel Kingsley Entsie a mewo Grace Presby Church mejina so the minua berima Dennis Owura and so ama Erade onam na domoso Dennis Owura and so yeda was se obekan ye ho yedintia ema yem papa Evangelist Dr. Abofei and a Patmos team and Grace ne bipo yiso asofu nyina onyame kan ye nyina ho bye yebehia nyame adoma ochina.
Spirit.